ورتل القرآن ترتيلا te janga qur'ana e deggundira sesa taw ina labti لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا e jaati Allah gonɗinani nulaaɗo mum koyɗol ngol e goonga ma on naati e juulirdu teddundu ndu so Allah jaɓi tawi oɗon kooli oɗon pembi koye mon walla kesi cukuli on kulaani kadine omo andi ɗum ko on gandano o waɗani on ko jiida e ɗum udditaare poolgu ɓadingu هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا kanko woni nulɗo nulaaɗo makko wondude e pandare e diine gonɗuɗo mbele omo ɓamta ɗum dow diineji kala te Allah tan yoni seede محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما muhammadu ko nelaaɗo Allah ɓeen wonduɓe e makko ko jagguɓe sattuɓe dow yedduɓe ɓe yurmodiroɓe hakkunde mumen aɗa yiya aɓe turo aɓe tukko aɓe ɗaɓɓa ɓural iwgal to Allah e weluya jelode maɓɓe ina e jeese maɓɓe ngam batte tukkugol ɗum woni yeru maɓɓe tottiraɗo nder tawreta e yeru maɓɓe to nder injila ko hono awdi ndi puɗol mum fetti ngol tami tiiɗi kadi ngol tekki tan ngol dari he fobre maggol ngol haawa yooɗa remoɓe mbele ina looɓanaɓe heen yedduɓe ɓe Allah fodani ɓeen gonɗinɓe ngolli moƴƴi e maɓɓe yaafuya e jofdi mawdi